Mwega murithiri wa Meru TV rukiriro ngiru thongiru katharu atu inambere kwa tukiona kanya utirimana kiri mubango wetu aturingeime atu inambere kwa tukiwatanagira mwankatha inye chiongwa chetha tukianagira mantu mwanya lakini mbere ya monde kandi inambere kwa igonge komenyithagia bora kuri kiri metha yetu ya ndeto kawithira bambetu ni Faminas wa Kimathi rekeri bakwa ni Ramsey na Alex chetu tugachambiria kagitania ka atomberie nara nterechia tuto nara wagagibo karibu ile tubukionekana kuthina mbere kwa bukiongereka wantugo nare ndi karibu guntuko bedire to bakiromba thirikari kurukira bitha babolici utigira ati bagwiti na kumatio kalientere ino kwebukana na makarika mama medire to makiongereka mawagagia bokaria mondiki wetu wa ndeto mwendo wa laibuni agitombagiria na riboti ino. Karibatu twereri wandine yaruire rwerera gicigo mbunge kia Bore nibaciumirite na muthuro yuna na kumeneria makarika ya ruarua ya ikubia mbeu mbithi ntubakua mabitha bokaria bati bakaracia ndengwe yo ni wita kunywa nchobi irabune tonete tuto maketi turea karibatu itua yurani bombite kuthuro gwingi muno ndene tuto na twina kambi na askari ba Kenya Police na CID monka kona aru ore rombire kura otuko nombite kujuria muntu 14 kumba kuthuro bakiura wa na muntu umwe eba 14 wombire kujukirwe etagari rege sheria inde bau bange tutije kurana gukarate ya mbere hapa metume bore chia kona na birambi ki family na chore barasi tu kitendo kembere kubidika ye mantu je insecurity na mantu jo de bidika tu na kambi polisi na tu na askari ba DCI Sakitendo kukikite less than 20 meters kuma ki police station. Ito wale amande ngi tutathirije meri ire takinya antu baba DCI batomba kulingatira mantu yo kura kubwirite bindire monkethe atumere uchunguzi bwawe nete monkethe aka arrest muntu ra wero no urae batu tuligara tukigwa antu baba yede weka security askari ide ni yura mpona jara mwenye ontu tuko yamanya tutubeka security ontu bonde ne areke mantu yo jonde ikubibyo ndi bimene tutu te mantu jaruga I mantu serious mantu jancho bichi akora mono ndawa yi kuri wi debu wichi gezo chi kwinge antu beja ba ko sana kidogo abake baba kwite kugonde na uzuni nondo narua antu ba kinya batandatu para borai na inkurukie batandatu nondo antu bara badingatiri baire na te abadingatiri nyabo gaburu ukayotagera mudako orora ero tuko ora less than 20 meters kuma kwa polisi kuja ara ringero atuta mwanga rogere aja kuono tuachuria batu turia kariba tutu kirabo nyethoro itonyunya lakini to ana inya tuga iro ira gubinga wa ende twachoka tukaigwa tha mugwanja tha inyanya njobi ne kwendwa tukoria batu ri anjobi etomba kuingwa kana ekirwa matha ja kwendia njobi na rieromba riogere thirikari amwe na atongeria bakisiasa ni utiela nibo baretera atongeria bara baumbo bakaria na nikenda mbeu mbithe muno nthaka cia bonda bamba witithia ngui cio na mbere bura kwagirite iromba retu ria tukuromba buto tuganirwe kinyethera ikambi wiku askari batumenyaniritie abo bomba gucentua tureterwa askari baba bomba gwithangu kia njirere bu polisi yetu getutua kinyoko no ntu ikinyire thasta ugeto ringaga ukaga muntu ogwitika buru no runene ukaroka kwirukire turoka bona abaitianga ari tha 12 bakinya njira icio runa tutomba kumeina abatinda ako itukuromba karia bongero bwega kenda uturo bwetu na buna ndaka cietu tumbo karaboga no ntuitukua na mbenene ndigiromba thirikari imenyorega thiye na bathi ontu na ndai gwithirite atuze kwambe kujukira ndi sheria njere ni cietu tuingo na bo butebuige sheria ko gintu kira kiyo kembere ni tepete bure ki ni security officers na bachoka kuya ibu bagita kuthura ni ambecha tukoromba togere beto basiasa benye batonyere mantu jaja tonera twakara ntu jara ri tukaipanda mana ili tuteandamana na aru tukoromba thirikari yetu tutua ne tutagere ukaja kuthura inde na thina ga bambitoku ende tetwithura batu atukura wa atukukua ndakaga chikura wa Ripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wa laiboni Iboiga noe waziri wa karibu andeni Kipchumba Murkomen ya kerena anantereche Turkana muthenya wa goro na thiritwa keria mantu makonini na wongere ku
aba wamba bwanya muchandithia na arathiritwo akiuga thirikari no thiite na mbere kwirutania. Organization of the NPR that we need to organize. There's also, we'll be listening to the citizens on the areas where we need to increase NPR presence. We have also a bigger issue of boundaries. The boundary of Baringo, West Pokot, Turkana is giving us also security challenges, and we want to see how slowly we can work on boundary issues to make sure that our people can live in peace. Other than that, the international boundary is also important for us to safeguard our boundaries with South Sudan, with Ethiopia, with Uganda, and we want to make sure that that discussion is ongoing. It's beyond just this ministry. This is interministerial. We have foreign affairs, we have defense ministry working together to find a lasting solution insofar as boundaries is concerned, especially international boundaries. Ibaigana bawa kurubanjuri ncheke kuuma na arachukega bangombe bethiritwe bakiuria thirikari gutigira ati ni kuinambere kwikithikagiria bura mbeumbethe bakuuga kengo gutigira ati bakwebukana na migomo ya 1212 ni arethiritwe kinambere kwigua kiragaragagia uthina mbere na kinya mantu mwanya aga ugunthe guruni barareka gitakara baramukaga DCC Wembia ntere ino ribotino tubangire tubwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna. Siku ya leo akanitambulisha kwa baraza la wazee la Njoli la Chuka South. Nimefurahi kukutana na nyinyi na haswa nimefurahi kwa sababu ya kujua yale majukumu ambayo mnafanya. Hapo beleni nilikuwa na mwelekeo mwingine pengine ambao haukuwa umeeleweka vizuri, lakini leo nimejua kwamba Njoli Njeke ni baraza la wazee ambalo limeungana na serikali na linakemea kila aina ya uhalifu ambao serikali inapinga na ina support programs na projects zote za serikali. Kwa hivyo siku ya leo najivunia kuhusishwa na Njoli Njeke ya Chuka South kwa sababu nimejua kwamba ni wenzetu ambao wanatusaidia kuendeleza gurudumu la maendeleo la hii new sub county. Kwa hivyo niseme kwamba ninawa support provided mta hivyo, mtabakia hivyo kusupport nini? Kuuga mkono mambo ambayo serikali inauga mkono. Twatwa ni mukuru wa Gicuka nikenda tumba kurutithania nwela Gicuka gietu na kimira gietu ekalila ena kalutiro kau nikeganu thini wa kimira gietu kulicanira na kuluma Gicuka kwaranira na thuma Gicuka kwaria nkwaga cia Gicuka ire nkigwe kimubitagiria tukuyo munthini kuja gucokeria thirikari nkatho ya Bwana Ruto nuntu akulirisi Bwana DCC umuthi aca guku na nitukumwona uma ari guku tikubatisha liwate magatheti na kuria liwale guku kibugure thirikari eno ali gutukamiunga mukono muno nikenda tuona mafaniko mangi na tunkiromba wana lewu gutole kwena division twatigire ya Mukuni na ni twamevotoketie tole kuria IPC wane ni nkoromba enenkewa yao magwa mena ndiwa furu ate gucererwa nikenda ntuma Mukuni na mamegwe meganirite nuntu twalomba tuli bamwe makona taka makemena kwogu ni manenkule yao na nikenda metethia officers mothe mathirikari maria mama gacha guku tukama welcome na njire tenu tumabire galoni cietu makenda tumenya mama yake meruge tubala turuta wira nayo kwa even the president kanwa ni athikeri antu mama kanitha ni athikeri antu akulu ati kariganwa ni kigo akulu mama maliku kalenjini kukona wase aya njaruo kukona wase northeastern kuna wase ambaye wako na hekima wanafikiria juu ya miaka 20 na kuja na mbafu kwa tafadhalini tuthikanirigieni akulu maleku antu mama kanitha maleku no ile twalete makanitha momwe magutwika taka mate na unity. Ujumbe wa Central Imenti Kremangushine na dhiretwa gitari na kuga tukinyake wibakurukiti budget ya mwanko uyu ngihutie na kiunie na kio muno kiria kariba rugariro kirimara na rende dhiretwa kiroma mutongoro mugongo President William Samoei Ruto kuinambere kubakira ithagiria na rithore mwanya hiuntu Jeff Wituma utubangirite riboti ino. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kremangushine
na ugite budget irakurukire mwaka jwa 2025 2026 guti mirandi minene ikethire kija ruterero kirimara na mirandi minene na ira mingi ithirite gikwa kibarabaru jaga na President William Ruto rira chwaga kura. But I'm praying that when the government is planning, it should not forget those who are the real owners or the one who didn't die to look for this government. Na ni sisi. So tukumbukwe. Sababu kama hii budget sasa ya saa hii hatuko sawa. Hii budget saa hii tumepitisha, serikali haikutufikiria sawa. So naomba kwa sababu rais ana uwezo wa kutumia article 223 of the constitution, 223 of the constitution, the one which allows him to spend and then bring the report to parliament to legalize it. I'm calling the president to use that one so that they can remember this region for it really voted for him. 223 in the constitution says that you can use 10% of the budget to alleviate or to sort out a problem financially, and then you take it now to parliament for legalizing. He used it to make these loans. Hizi barabara zote. That's article 223. And we are going to improve upon him and to insist on that one. Hiyo ndio yaweza kutusaidia tu. Sababu nyingine yote imeenda pande ile. Western, Nyanza, sehemu hizo zote huko. Sisi hatuna kitu, hatuna mambo mingi, hatuna pesa mingi. So that's what I can say. Nera kuromba mauguriza maguta jethera jagitegero na kuinikwa ni untu jakethera jakiinyiria mwananchi wa kawaida nene. Kile tu nitaomba ni serikali iangalie hiyo pesa ya petroli imepanda sana na itaumiza mwananchi wa kawaida. Hiyo serikali iangalie ushuru, the taxes it's levying from fuel. That one is the one which is really, it's going to hurt mwananchi kawaida kwa sababu saa hii matatu fare itapanda, hata sukari itapanda, hata unga itapanda, kila kitu utengenezwa kupitia petroli, sababu lazima tutumie energy, hata stima yenyewe itapanda. Kwa hivyo waangalie hiyo, waone imeenda chini, sababu hizo levies zimewekwa, kama kunazo zimewekwa zile hatujui, serikali fikirie vile itatoa hizo. Nera Kinyankuru kiaugite ati kiantu bagicigo mbunge kiawe rutere ruregani na thirikari ni untu guti witi na mbere bukethira bukionekana ambiria kurwa na thirikari. Sasa mimi sipeleki watu kwa opposition, watu wangu ni mimi nataka wafanyiwe kazi. Baada ya kazi hiyo nyingine watasema vile wanataka. Wakiona kazi imefanywa mzuri, well ni good. Kwa sababu haja yetu ukiwa umechaguliwa ni kuhudumia wananchi, si kupiga kelele. Hata nikipiga kelele itasaidia wananchi na njia gani? Hakuna kelele itachukua chakula iweke kwa meza. Hakuna sheria, hakuna kelele itachukua barabara kama hii itengeneze. Hakuna kelele itaweka barabara ama iweke stima. Hiyo serikali ilikuwa yetu. Na tulianza na tulifanyia kampeni na tukaingia ikiwa yetu. Na hata sasa hii tunasema ni yetu. Lakini ukweli wa maneno tangu Burundi Best ingie, najua sasa imekuwa pana na hatutaki, hakuna mtu anasema hataki umoja nchini, tunataka kuwe na unity nchi mzima. But you see now the little cake which was there for us is being divided even to those who are not supporting the government. But now since they have joined us, we cannot say that they should not be given. Arite jaja rira kuthingatene na kandarathi be ingugie gwikira rami kiri gicigo mbunge giki gya Central Imenti. Hiji barabara area twali na engineers baba the other day wabalingire mbisha uliwapiga picha wote wakizunguka kwa barabara, na sasa ile kazi wali promise hata nyinyi mnaona wamefanya na inaendelea kufanywa. Kwa urathirikari ugite mbesho nekana nguge kambiria, we are happy they have started to inspect to kuma ndendera nde boko kokora na ndi to kuma bakariene na to promise kuma mande rami kambiria karabati kethigwe kero na rami yambirie na kinya kwambiriria tulika kuigitio barabara ikamentenwa na ale bwa gyaki kuma charia gwita Gatolengo gyaki engineer amepatiana instructions hata wale wafanywe maintenance ya barabara ili hiyo motorable bila watu wetu hata kuwa wakiumia. Kwa hivyo tusemeni ukweli, serikali ipatiwe nafasi yake, kwa sababu ikipata pesa inafanya kazi na tunaendelea na kazi nzuri.
So as far as I'm concerned, hakuna siasa, ni kasi sisi. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Bwiga Jeff nuntubo wa riboti inu na njira enkinyaniri. Kuna bwakari na alga koromoni bethiritwe bakiruthagika kwariria mantu mwanya na araba wetete wagagie bwakaria tathina nene ira yithiritwe kinambere kwigua bakuririte metho na arende bethiritwe bakiromba ukaria kwinambere kwebukimata guntuku kwebukana na makareka mama yithiritwe mekuira guntuku. Mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga no uturikithiri riboti ino. Wengine wamerudi huko na wananyang'anya vitu huko na ukoraji. Hapa chini ya sewage kuna wakora wengine wanakaa hapo masaa ile ya saa 10 pale kwa Kanga, ule mwanabiashara wetu. Kuna hata wengine wanajificha hapo, lakini tunasema ni asante kwa sababu tuko na mkubwa wetu hapa amesikia hiyo ombi yetu. Tunaomba kama ni mchana tuongezewe maaskari wa patrol, wakati tunaendelea na maaskari wanafanya nini? Wanatulinda, wanapigana na hao wahalifu. Sawa. Mucemanio jura jumeneretwe tunaomba kwa akaria kana security bau kabere toja kwa mbeta Paulo Kairemia na ibwega nonto bwa mindia ire aja na ambejete kwaria mantu jako ni mucemanio juju na arua kwa mbere nkiariragia mantu jaja security te boundary, security te nguto, security te wanikani. Wambere uni kwanda okoswa my colleagues that have done this meeting kana baraba dhidete muchairman ojuju. This is a matter of inclusivity. Kila mtu awe amejumuishwa na aswa sana viongozi. Mimi naona hii maneno ya kuandika makaratasi na kuweka kwa post sio kumaanisha ati umeongea na kila mtu. Na utayari tena mtu uende. Uni kwanda kuira antu baba kedro iba kwanda successful meeting ya security. No mwanga kuthe kwena inclusivity na michemania mingi muno na kwaraniria mbere ebetia muchemania jo munene batu tino objection na tutikurega na mantu jaraba kuthithia but no tututeri for today we will not be there. Let them continue with the security and we will see how the successful it will be. Tutiko object jaraba kuthithia na boja iri batu tukuromba tukiugaga itougire kiria tukwenda mono ndene thoko eje ni election, and the election will help igitare ire thiri tamyo ne thiri ethero ria miaka 3 na antu baba ajukiti otongeria mweri jwa 8 kana jwa 9 ko igitare ire thiri na tukugeria kwira ngavana wetu tukwenda kithurano ikenda mantu ja jonthe tumba kuja thithia no ntu ukeja kwithirwa mtu atongeria batikona atongeria barabara oja antu batikona kinyana ne baraba baina area iguru baba orichi jantu batumbo karanthi nyana ne baba orichi bathithia muchemanio jwa security antu baba ntikona urebomba kwa successful kuthithia kuendelea na tutiukararia mu biashara na batiukarua na intobia mu biashara bia karua yeto mbetoro na dueche Stanley onde mukali wa koromune na ndi muchiari ro aja egintu yake makete buru ikugo kuna muchemanio security na baraba konbenete muchemanio security turigwa itimwere thurerwe timu ye thurerwe nigerete kugwithia gakoromune muno nundu kuma ba kuthurwa gakoromune security ne thukire buru ripangirie thoko ne thukire kurunywa batandika na amani thoko ne unganire leta thina ikwagire njamu nyingi thokone na igitara ore gukinyara kwebera gitine. Okay, ibo bwega muthikiria marieto jakwa mbita wa bundi kuma gakoromone kuri na muchemanio jwikiaja
na mucemani juu rĩrĩa barekĩte mucemani juu kana barabangaga batĩra tũbangaĩra ĩbatatwĩtaga tũmenya nandĩ itũkũigua kũmba kũremwa gwĩta ku nĩ ontũ tũtĩna views imbi twĩtĩte kuga nĩ ontũ wamba gwĩtokarĩria tuge for example barĩrĩria mantu a security nĩ ũrĩkũ ũrĩo ũkũmba gwĩta kwarĩrĩria mantu ya security wiji security atĩ akenda ũmba gwĩta kwarĩrĩria nĩ ontũ bwa mbere no mwanka wĩthĩrwo usikene na mantu ja kũmenya ũrĩa security yendaga na ndi nkuromba kethirwa tutina thina na mucemano juu but ibakarembi guru twambe tuthithie strategy cia kuthithie cia kubangania security entura yetu na ntina jange ni jaunda ikia kuthirwa nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene mutindo jo kangangi North Menti Meru TV. Akristo ba kanisa ya Gospel International bethiritwe bakina mbere kwigwa bakibumagiria na kuromba arimi gutira ati bakoraithera urimi bwao bwega na muno nkoroki kuthuya mbewira bakwanda muno nkoroki bakiura gutira ati bakomenyera maketha mao kengo kuona bakuthomithia na mwana na batigari bya kuria kagitani waku bethiritwe bakiromba thirikari ni gutigira ati etiko ina mbere kwigwikirete ciaza itena maana ciaza cia kurithania akenya mwaniki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja nawe na ripoti ino Kaitaka arimi batharimi na into kabo birabathekethete miundene yo irio ming'au mpempe ithungu na into bingi kathomba ende athinjiri bangai ni baumirite na kubauria ati kabombe kwithia bakimenyera maketha ya na kuye kabweya Kaitaka raka kinyerera kwanda batete kurambe wingi njaru ende bande wera parari nayo na temtwa wato ni kathina awate into birabye mundan na weta kwendia Murungu na tutharimete tukura ngai bwega no ntumbura yetu niranite ngai na twete bia kuria semu mwanya antu bakethete bia kuria na kina mpempe bara bataketha baketha iromba riakwa ni atiri intobira ngai akwoga guthana ina karando sukuru intobio ke obieka eka no ko biendiria maurie sasa wana inokarira mwana fi na bingi watumira ndene yanja yeku nkorokie kwendi intobira no ntumba tumantu tukai bandae mpara eja kutuika wono kuitaji na wambiriria kwethira wena thina ringi kuona gintu kira no ntu wake ona no guribo bomu na ninge gintu kira ngai na kutharimite akyo so katwethe twina ume eita yareria maketha tutumire into bietu bwea bonge kwenda kwira antu betu bara bethera bara arimi no ntu bwagirite rira muntu onete kintu gikirikie tari mankonia cia kihili na ramurene kana ithatu akara cio ndori mwoneke neke no ntu bwambeu kana turendia thiringi mu biashara etherete ya yukia na thiringi ya nthi thiringi akwoyera na thiringi nthi riro kenda kwanda kana riro kenda bia kuria waita kimu biashara ora wa mwenderi kimbo thiringi 30 akwenderi simbo thiringi 130 kana kwenderi 150 akuthukuma 10 times bira onete kwa device antu betu bara arimi kambeu ira wonete ria wika kambeu na wike pia bia kuria royo kidogo Kaitene kau kiria thenjeri pan abo ni batarite atongoria kuboria ndi thaite itaria siasa indi na bombe kuwatanira na kuritira wananchi ngwe nonto Kaitaka siasa kata kinya na kinya kiri barabange kabareke kwithira bakiruruka thirikari kenda yomba kwithira kiritira hakenya ngwe ndegoro thai kwina andro imbinge na kwina siasa imbinge ne itaria siasa batwe twatarire atongeria beto turitira ngwe so antu bakathikiria bura antu bakaua ne turitiro ngwe nonto eiteire yeterera antu bakethirwa bakiua manto yara bato aindiere ibato yoreri kana batato yorerie so itokoromba atongeri beto bara twathanirite kana bara mwathani aerete batoritire ngwe bweya na baritire mwongo yeto yo Meru na Kenya ngwe bara barite na barite ngwira yagirite na thaito itho tukiriritie no tonita kuritira mwananchi ngwe kenda tona time kurita ngwe ya kuritira mwananchi ngwe na kuthomethia na beto mwongo ya ruyo no banda no nto bathirikarira yite ruyo kana esasira ke yite ruyo na kumwitira kura rakinya tukaringa kura na tukomba kuringira barabo bagirite bara baritite ngwe to basokie bara baritite ngwe to batorie na ibo ndo tukuromba ruari tukirombera mbietu no nto mwongo ya ruyo no nto mwongo ruyo taifa na kwe musongo mwawire destiny is not by chance but it is by choice yethera tete bati kutweka kama nto ya irotheri kaya ndaliawa ibo nto thai ukona turia tukirombera na betu vethe nobel mishora bati kuthora bakari no nto generation yeroyo ko iboya tutikwenda kwari manto maingi lakini thirikari ni recommend na betu ba kizazi kya royo ukilokira